nema spomenika u Preševu. Jer ili ima države ili nema države. Pa ne može neko na teritoriji države Srbije da podigne spomenik koji hoće. Onda nema države. Znači, nema države. Je to ono iz predizborne kampanje jasno, čvrsto, odlučno Ivića Dačića? Šta je jasno? Šta je čvrsto? Šta je odlučno? Znači, nema više ničega od tih njihovih praznih priča. I 2013. godina je godina preloma i na planetarnom nivou. Vidite šta se dešava u Siriji, vidite šta se dešava u Iranu, vidite šta se dešava u ekonomskom smislu u svim tim zapadnim euroameričkim privredama. Vidite, i sa tim da završimo, prostite što sam opet odužio, da su Slovenci i Makedonci, ti poznati istorijski ustanici, krenuli da ratuju sa svojim vladama, sa svojim bankama, sa svojim problemima koje imaju. A Srbi, šta je sa Srbima? Znači, Slovenci na ulici svaki dan, Makedonci blokirali parlament i ne daju da se usvoji budžet za 2013. A Srbi veruju Dačiću, Krkobabiću i ne znam kojim ostalim likovima da će biti bolje u 2013. Šta je to? To izgleda kao ona anestezija da mi više ne shvatamo koja se operacija na nama vrši. Ali to ne znači da nećemo shvatiti sutra. Jedan događaj, jedna varnica i Srbi mogu da se podignu i da shvate šta se dešava i da urade ono što treba da urade, jer nisu glupi. I znaju šta im je činiti, samo treba raditi za to vreme. Mi ne znamo da li je to sutra, za 5 ili 10 godina. Moramo da radimo za to, moramo da verujemo u to, to je ta priča o nacionalnom snu. Evo, neka završimo sa tim nacionalnim snom koji svi sanjamo svaki dan da bi jednog dana videli njegovo ostvarenje mi ili naša deca. I u to ime, zaista vam od srca, evo i Vladanovo i moje ime, zahvaljujem svima što ste večeras došli, izdvojili vreme, saslušali nas sa toliko pažnje, da uzvratimo poklon časopisom ovim posvećenim izbornoj krađi, molim vas da svi ga slobodno uzmete na poklon ovde, mislim da ima dovoljno skoro za sve, a naravno knjige su na raspolaganju onima koji žele da ih nabave za svoju biblioteku, a može naravno i direktor kada nabavi za biblioteku, pa možete da ih onda ovde čitate u ovoj vašoj divnoj biblioteci. Hvala vam svima od srca.